Muraba neza bakunze Pacific Sport. Muri joro habaye umukino ukomeye cyane wa Premier League wahuje Arsenal na Manchester United wakiriwe ku kibuga cya Emirates Stadium i London. Umukino warangiye Manchester United itsinze Arsenal ibitego 3-2. Arsenal yatangiye umukino neza ibona igitego cya mbere mu gice cya mbere bituma abafana bayo bishima cyane, ariko Manchester United ntiyacitse intege iza kunganya igitego 1-1 mbere yuko igice cya mbere kirangira. Mu gice cya kabiri United yakomeje kotsa igitutu Arsenal ibona igitego cya kabiri za kwishyira imbere ari ibitego 2-1, nubwo Arsenal yaje kongera kunganya umukino mu minota ya nyuma. Manchester United yahise isubizamo igitego cy'intsinzi ku munota wa nyuma w'umukino. Ibyo byatumye Manchester United itahana amanota 3 yose mu mukino wari urimo ishyaka, muvuduko n'ishyaka ryinshi. Iyi ntsinzi ni ingenzi cyane kuri Manchester United mu rugamba rwo kuzamura umwanya wayo muri shampiyona. Ku ruhande rwa Arsenal ni igihombo gikomeye cyashinguye abafana bayo cyane ko bakinaga bari mu rugo. Ibyo nibyo byaranze uyu mukino ukomeye wahuje Arsenal na Manchester United, aho Manchester United itsinze Arsenal ibitego 3-2 iwayo. Niba wakunze amakuru kanda kuri like, wiyandikishe ukora subscribe kuri Pacific Sport, unandike igitekerezo cyawe hasi wowe wabonye uyu mukino. Murakoze gukomeza kudushyigikira, tuzongera kubonana mu makuru mashya y'imikino. Imana ibarinde.